Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhiar tu silian sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable se za som nga pek ten tumin chakdakin hmala a hetila hin COVID-19 shikchi thar leng le mek ti shetani wangin ngai thatu te vaccine dose kim la thoi turin kan ngen chewa midang po vaccine dose kim la thoi tur som turin kan ngen chewni shleng na kain ven nan mai tumna vo midang nei lo ku de mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hoi hre du ne chuan Rampum huwa helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial panhi te biak pot herengani tuna chon chanchin tharlong athak chunjomang u tun naya Mizoram sarkar in bila pek thelwa wanga nipcoin Mizoram kolpetha supply ti to patum chu chinfel ani nikum December ni kwa Aizawl kulikon venga cheng Dr. Tranpia thatu anupui Mary zo thansang chu district court in damchung tang turin a shem Nimina IF helicopter che solati Chief of Defence Staff General Bipin Rawat ale anupui Madulika Rawat te chu naktu khiam Delhi sipai munpuya vuyan ni dom Union Civil Aviation Minister Jayoti Radite Sindhi chuan kumli nga lo tura Ramchunga Airport omza chu chani somnga atling to ang ati tun naya Mizoram sarkar in bila pek thelwa wanga nipcoin Mizoram kolpetha supply ti top atum chu chin felani a Power and Electricity How to 10 kan correspondent an shil danin nipcoin naktu ka tanga kolpetha pek chu anti top tur an puan chungchang chu voin khan chin felani a voin khan sarkar chon kolpetha man cheng webet som parugle noi somlian pe chuaka bank kaltlaning nipco hi pe kan ni pni how to te chuan nipco ne na indem na an siam angin sum da lok letter of credit a hian sum no kha ringa nga ya bill chu pek thoni na a letter of credit no kha ani lo wang zokin nipco hian kolpetha pek lowa an bawa Tumdanga po athleng fowa chinfel le zel ani thin thuan soi ani mipuiten eng chitman ahun taka an pek thin laia hetianga sarkarin kolpetha le na man ati felvat lo thin chungchang zo na changin pni ho tu te chuam sarkarin kolpetha alena power by chase ain suman mu bil pek atanga suman mu chu atlem zo ka mipui bil hian Mizoram mamo aphush zo lova heti lai hian mipuin bilan pek chu sarkar sum bom puya alu topa apek chhuwa chu sarkar thu thuani anti Mizoram chon kolpetha hi mun nga nipco NTPC NHPC OTPC le TSECL atangin leya nipco atanga vauna ti lo chu midang atangin harsatna omlem lo ni in PNE department ho te chuan an soi ani Chief Minister Puzoram thangle India rama United Nations Development Program India ho tu de chu voin khan apisa an koma UNDP malak na le machopte an soi ho ani UNDP Deputy Resident Representative P. Nadia Rashid le Nepoi Modang Tenen Chief Minister chuan Mizorama UNDP malak na le machopte an soi hova Micro, Small and Medium Enterprise le Sustainable Development Goals chungchanga an malak na le state sarkar ne na an thodun chungchang te an soi hova sarkar le mipui ne na thohun thatak ane theichulom anti thu he huna hian an soi ani Nikum December ni kwa Aizawl kulikon venga cheng Dr. Tranpia thatu anupui Mary zo thansang chu district court in damchung tang turin a shema Mary zo thansang shemna hi voin khan district additional and session judge Dr. ST Silarin chana chuna puanga cheng noi khat choi turati ani ba ka MLPC Act sanghi pakua mangin thanga tang tur le cheng sangli choi turin court chuna shembok Mary zo thansang hi court chun term sentence zok MLP Act sangni pakwa nuaya shem apek thanga tang tur le cheng sangni choi tur ati chu atang masa anga poisa choi tur hi anei lo ani chuan thani dang atan bel dona he shem na hi atur zowa damchung tang tur shem na hi ain trananga poisa choi tur cheng noi khat hi pek tur anei lo chuan damchung ba ka kum khat dang atan bel le don ani ko chuan he thu boy tur tu Dr. Tranpia chu chung ko ezong tu ber ani thule no pang pathum ama in khatlat akal san thuata langa anupui chu appa ai otura beisei the ani lo wangin Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme 2011 kumsang ni som poroka siam thatina soi angim District Legal Service Authority Aizawl District to Compensation peturin ko chuan thuron apebok ani Agriculture Minister Cooperation ne Irrigation and Water Resources changtu ni bok pusilarin sang chu National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Chairman Dr. GR Chintala chuan apisa muin NABARD de Mizoram sarkar thona sang te an soi duna pusilarin sang chuan NABARD in Mizoram sarkar kongtam taka alo pui to na le pui mek na abik takin RIDF chunga lom thu soin tuna NABARD
lama tranpuina dilmek lelet WRC siam belna tana ram develop tour lelet le huan in kalpo na ling road chungchang te primary agriculture society PSC te computerization tour te chungai poimo sakturin angena nabar chairman chon heng te lo bozi tur thu shilin PSC ti changtuna tur PSC as multi service society scheme tuna PSC pathuma kalpui mek te chu Mizoram PSC ti tha somni pereta kalpui vek thei ni se chuan cooperative movement chu Mizoram a chaksot arin thu minister ashila agriculture minister chon nabar chairman hi thai chi chungchang seed bank program ngai to sakturin angen bok ani tun hnaya sersip damdoina mi pathum thina thleng chungchang wen khan tlongai pol ayo tenen income hona chong hnia neya soi ho ani income hona thok khatna chu Mizoram Government Doctor Association MGDA ruai tu tenen nei phot ani a thon hina Dr. ZR Thiam Sanga Health and Medical Welfare Board Vice Chairman pu Alaram ka Health Department Secretary tenen income hona anele ani MGDA te hian Nizan Khan Sersip District Hospital Dr. te thule la an nge thak sak ma sak nuwa mi puilam thule la hriat an du awanga joint meeting ko anni thuan soya income hona tum hina hian NGO YMA MUP MHEP MZP MSU le MJA Sersip District Ayo kal khom te hian Sersip damdoina thil thleng chungchanga mi sang sang soite an soilanga doctor tamtak an felvio line in thada deu anom nia alan thule tun hnaya thil thlanga mo phur tu chu son chu mai ni se ti te Sersip damdo in ho tuwa discipline lekthiam deu ni se tha an thriat thu te doctor ten tun ain mi pui ngeng hnai zo ka hna tho tum se ti te an soya Dr. ZR Thiam Sanga MLA le Pual Ram ha ka chuan NGO Ruai tu te thil sei chu atulanga bozuya malak an tum thun soya hun ma sa thu sei tu Dr. Sila Shakima Vice President MGDA point abikin gynecologist Dr. po amimal taka an kom fal to thule Dr. tam tak po atulanga an pol minga anojil to thu te soini Dr. Shakima chuan MGDA chu NGO ang deu akal ve ani thu soim Dr. pakhat chunga thinri malung oiluna awcho pui vak pak chuan Dr. dang te point indin tok na an lo pha ve thule hospital ho tu de po mi fam kiman nei big lo thu soin a tha zonga tho ho pui lo thiam tu le doctor dang om le zel tur tan po tha thona nom khotlang siam jok zel turina fuya in potlang takin boro thatak noi income hon hi nei ani thu kan correspondent chuan soi ani Mizoram Pradesh Congress Committee zon MNF sarkar noi healthcare damlo in enkolna sen so bil konga mi puiten har satna antok na sahle anti Wen Khan MPCC Media Chairman Dr. Len Chung ale atho puiten Aizol Press Club tu thar thedar tu de komin he thui asoya damlo bil pek thelo cheng vibrate enga mozat au mek ti asoya her sana he MNF sarkar song noise le sumle pa en kolna konga an ho chamji ata lang chiang hle ti a bilak thelo wangin hun pui Christmas dona chung ko sang tam tak an boi mek ani ati ZPM Legislative Party in Dr. Vanal Thana MLA minga press statement anti chwa Congress sarkar tharin healthcare angai sangzui lu tuklo awang kham ani turang ani phatame lo tia an soi chu makanti thu Dr. Len Chung chon soi boka Congress sarkar kha health insurance lama athok thale a tasatakin healthcare system siam tha a National Family Health Survey sakni som ponga som puruk chuan India marchaka Mizoram hi health insurance lama thok thabera alo puang to ni in soya dik berle thaber anga in ngai party ten thu chua an siam ma in sarkar kal phungle malak na te an soi se du ni chuan zir cheng ma sathin sen du ti soin Dr. Len Chung chuan ZPM ho tu de thil soi du dan enin Mizoram hian kalphung thar dik chong silo ai chuan sarkar tha kalphung diga kalngam amamo ber jok ti achiang hle ani ati chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy Sindia chuan kumli nga lo om tura hian ramchunga airport omza chu zani somnga thing to angati Lok Sabha zona changin pusindia chuan udan scheme noya sarkar chuan khopui te jok en kalpona siam mai nilovin airport le heliport somruk pathum siamani atia kumsari kal chungin ramchunga airport omza chu ale ta pungin za somthuma tling manati a hetila hian sarkar chuan regional transport aircraft RTA ti masona turin special purpose vehicle ala siam lo thungati a Hindustan Aeronautics Limited HAL te chuan AVRO somriat chuang siamin heng AVRO pakhata hian mi somthum buruk zelan chuang theni ati nimina IAF helicopter che sulathi Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le anupui P Madhulika Rawat te chu nakto khian Delhi sipai hun pui aveni don an ruang hi voin tlai khan Delhi phur thlenani a voin khan Madras Regimental Center Wellington a thana hun manani a heta hian Chief of Army Staff General MM
Naravani IAF Chief Air Chief Marshal VR Chaudhary le Chief of Naval Staff Admiral R Hari Kumar tepo he hunan an telani heminu hian an rong hi Delhi lampan puyani a naktu ka porawat rong hi New Delhi a chene na mi puida ta na mu thei turin da ani anga chomhadar som bakhat atanga chonhudar ni thleng ama sun du tan mu thei ani ang Voin Khan Parliament in hiro lalin khoma Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le midang khona che surat hi te suna hun minute ni manani a heminu hian Defence Minister Rajnath Singh chuan Lok Sabha le Rajya Sabha chine thlandan Kim Chang hi member te ma asoi ani ramchunga COVID-19 vaccine dose viable se za som thum chong pek to ani a Union Health Ministry choidanin darkar som ni medical chung khan vaccine dose no som riat sing riat le sang ruk chong pek ani a heti la hin shikai thar sang ko zali som pakwa mu chuani a rive en kol lai sing ko sang ri le zasari somli pathian oma rive en kol dam sang re le zani somnga pakhat ombelin rive en kol dam to hi za zela som ko poret point pathum paruk ani chanchin thar cheti topna na tlang pui tun hmai Mizoram sarkar in bila pek thelo awanga nipco in Mizoram kol phetha supply ti to patum chu chin fel ani nikum December nikku aizol kulikon venga cheng doctor tanpuya thattu anupui Mary Zothan sang chu district court in damchung tang turin shem Union Civil Aviation Minister Jayoti Radite Sindhi chuan kumli nga lom tura ramchung airport omza chu jani somnga ating to donati nimina IF helicopter che sulat hi Chief of Defence Staff General Bipin Rawat ale anupui Madhulika Rawat te chunak to khian Delhi ya sipai hun puya buyan ni don chuti zong chu chanchin tharkan pon thei chu ani